tuna hian champhai le lunglei anh khel mek kiriku ta ti bani chu oh safe thal tuk under 12 inter district Reliance Young Champs Nopang League a khel champion chak chak ani tu in an line draw meka tuna hian nu le pa pon chang khop mai au that mai ni he helama hian a top chu top trap to kan cover tlai deuh hleka time kan lo en lo minute som ni panga ni ngan khel ani hian ni khata hian match ni an khela ai pangin fak om khop mai an fitness tha ti hriata coach step on anon shuai thanom khop mai best of the rest le champion team hi team khat ve district atangin district team khan an neya Aizol lunglei champhai scholarship khatang khanin under 12 champion team le best of the rest team kha an thanga chuan under 14 a hian champion team le best of the rest team khat team hi ve ne chu under 12 le under 14 a team hi ve no kal pui ni chu goal angem o kirikuan Denis ania a thian theo chun kiriku an tian me ra khop mai number 9 khuni kiriku ball thiam ra khop mai assistant ei tha chuan champhai hian number 7 le number 10 hin tha khop mai number 10 hi an captain sonia so ai mi so minga khachi alaba an number 7 poi tha khop mai chan nei le a set piece goal thengem o tunain 2-2 an score ra alai ne to kani ku kiriku ku ne ve atat germany ate nine angal shep ania thaje chan nei score thengem oh kiriku oh kiriku ante ball chu sak nei mai lo ni o ho ve thei tat a dribble thei boka ho thei boka an nok ve khepania en rol ve man ji ama no pang hi thiam tak tak hin no tam to khop mai he baby league te an chol tangkai champhai chuan baby league an khela chuan tunan no pang league season 2 an kalpui meka chuan kumina hian season 3 an kal lenga MFL le Mizoram Football Association le Reliance an thok duna chuanin Reliance Young Champs no pang league kha Aizola te lunglei scholarship le champhai an khel vek ani chuan heta hianin chief scout chu Mumbai lama tangin ni Steve ania chuan media lama hian nihala nia Aizol Mizoram pumang ani chu diga khiang te a license Mizoram ina kan Mizorina a license kan nei kha heta hianin kan head coach ani ta mo chuan mentora Ismail Som Thuanga mama boka chuan deko le emerging talent hi han coach paruk la a chuanin training an pe bokta ni no pang league khel hi som le pahi ta tang khanin Aizol grassroots A le B anoma Aizol B ka khela chuan dor puiveng thar academy sarsia puite
chuan Zotlang Golds anoma Zotlang hi under an champion ha khachi lo Jordan ate Sir Jordan ate Sir Vishal ate ati ho khan academy nei ni chuan MSSC Ramhlun an omboka Sarzar te Zara an Zoram champion puingun deuh tu coach kha age group te age group ai chona lak tur zong chu lak kim deuh vek mai thei tiang khopa coach record nei tha chunia chuan 2014 Santos an champion Mizoram an champion po khanin Sarthanga assistant ani man sport te ga iam ba chuan da din thar team an omboka no pangli ka chuan kan sai chung zama din thar ania hun thar an omboka chuan Durtlang hian academy nei boka Bex academy tan shil an omboka Kanan ho pon ombok soi kim lo ka ne mo Zotlang Golds Zotlang to say to tuna lo lang me Theophila ani ai zol best of the rest kan goalkeeper khani best of the rest team under 12 chu hian an top me ang ti chu hlawm khop mai lunglei le champhai under 12 team ten ni krikua apa han set uyam ve set thar dok flick so la son lunglei lamin an lo score ve le ison 1-1 in a draw chi ta ni kum chu top tre pa uyam khop ang le champhai tan chuan uyam dia wang champhai number 14 so ball da di khop mai champhai si now ne a goal don em to kan ui san le chat le lul le no minute som vel chu la omang kanela an kalon chuan in minute som vel hi la om tang puya ava han tha em finishing ero chu toi vak lo tat amara chu an mani kum level ngai tu chuan in an tha khop mai to minute som vel ka te kan sei su ale ni khat le tlem be an in set nan hianin ei an zawai chi bai sap pa so la pak son na so lo do ni so han so ve le chia 1-1 tuna lunglei le champhai a khan under 12 under 14 a chuan 1-1 ve draw ni next ta hianin champhai champion le lunglei champion le champhai champion no pang league inter district champion team le best of the rest a team tina tang khana tha an ti player kha an thang khoma chu ho chu best of the rest an tia team khat an siam ve le chu ho chu ni chuan Reliance hey young champs le MFA an thok dun kan ti khan Mizoram Football Association an thok dun kan tia khata khan hey at set up zong te a chang thung em chuan a that le zual em chu ambulance oma Indian pal thu tom se ambulance duty mo driver net om thapa chuan ground duty oma kitman oma chuan physiotherapist le nurse here and duty char boka hian chuanin hey deco te emerging talent kanan ti kan training a po khan om zia ta ni chu thakop mai changkang hey tun lai mo
eng kim kha setup chang kang lu tukin om ve kan chuan tanela thoi anoma an chuak anga an thian te khel ve le tur kha district dang ami te po eng po ni se an ma ni thian theu kha ei den lo high five fan lo chi ba ya ya ha an nuam an lim om a thamo chuan veilama under 12 an khelanga dinglama under 14 in an khel ve don ni chuan tikhuan balna ei turo hala in khel so hian balna la sak sapanga dekole iti tidera te chuan balna le juicy om sina chuan thuna hianin an khel zowa tiffin yang za man veng ani awesome sari man veran yang hei hian pezia bok ani an lo sem vek vela lan satan mo chuanin scout an om boka Stifa oma chuan world one atang hian pathum man ongkal ani Dili pate pathum anoma dili pate hawa nei ka chiang bak lawan mi dili pala ko thang le ka lo ka lo Kami celebrate here under 12. Celebrate. Anu. Kaya kiriku ha. Salut tok ofang. Heat ma thei la me à. Oh. Laria khu lại khu anh có laria anh có vật sắc con có uy box gì rau puya hay hi refree chalut tuk ania nano pang mo nano pang te hian refree pass ve tat met sa conduct chu hu na machine lung lei champion team le champhai champion team in khel ve me kan Kiriku tu ming pum ha Denisa hani chu adibe afiat o ngoro dar o hemi zo he kan khela ai zol best of the rest le kolasi best of the rest nilo best of the rest feve chu kan twin jing kha gen khela 5-0 kan chaka chuan 442 academy nen kain khel don ani scholarship champion team no under 12 fami champion team kha ami kha ni kha ta match ni an khel kan ti kha khami kha ti hian jinglama antiran som pakhata kan khela tlai dar thuma kan second match kan khel leng lung lei le champhai champion team ve ve in khel ni tu na hian ai hi champhai ania
a hring hi lung lei mo nghe mà này đúng là cứ lại cứ misram tê sar ara nen anh sau này sar ara hi kan say toang khan có là si pa chuan shallow in ôm này chuan in footballing tui lâu nè ni mai footballing khel ngai lâu tin an mai 442 academy này tui khan ya misram tê hi ai zo la chuan in kan chuan to lol la ni ani te misram tê le mis angi chaltang mo lo se chu reliance medical duty medical staff kan nei don lo tin ani chu anin thakap active lut tuk an fel box no pang eng kim an hing le an pian kum an shebe ai mi hi samphai ki par hi Spencer Aizol grassroots ami ne hen ang khap main defender Spencer ne hen ang khap mai Aizol champion team chu under 12 a chuan Aizol grassroots e hawani ta mo Spencer te Gideon ate nichina hanin an chaking 1021 nge an chak pating a pia on chak Aizol grassroots mo aba han goal và lúc này pon trà chấm phai pon trà anh number 10 khu anh captain khu trà khắp mày anh minh chú xí là cho nên anh comment đeo rất po chắc ông anh minh mera anh soi hi chắc ông à và hắn cái chạy mà goal thấy em goal ta chấm phai là mình goal and score ta anh nu tiếp po hay làm tông ai hiền ao na sa ko mo có sự chấm phai làm bằng fan sang ni nu te chung te hian an ram troi oma lok tha khop mai tui pui tak tak an nia hardcore ngai hardcore tui pui tak tak nu le pan nei hian van nei tunai no pang bikin mo in khel mol ve top ang chi khan ni lawa zirna ne nakal kopa chu kan riat tla langai in khel don chuan lekha thiam lekha zirpei tel te hi ngaya an kheng sang thin lang queen mo goal le trap goal le ta sampai jin ba dok ve nu nei chuan khan chi lo number 10 an team captain khani chakot mai so sampai captain number 10 ha an potential hi nang dawa hay an skills ta an thana to pathan hi chumo substitution en awang dawin futsal ang type deuh khan hei ten alu to pokha ain thak alu non le thea no pangli ga ai chuanin pakhatin khel ngor lo khanin an playing time ang kha in ang turin an tia reliance lamin no pang zong in khel vek sen thema se inter district bi ai chuanin ani chia to lo kha playing time bin ang kha thei to chia lo wa chuwang chuan khel lo zeu te po mo khel tlem big te po khan lo om ve pal thei ni league
kan tia chuanin an khel kim vek tur ania a tha e mai goal score tam e mai ti wanga ngi an coach ten du saka khatiang chi kha thei ve lawan playing time hami an hun chung an khel hun chung kha tin ang tur ani team te jun tha hle mai a oh larian an coach larian an shil tak tak aku he da tangin thil soi zong zong khu kan shavek mai ni o nei thakop mai lu le goalkeeper khu tha sin o ma se an van duai deu ni ring chu hei nimin po safe turu thei lu tuk ringot lu le under 12 team laria le haute sar an coach ani khu C license exam zo deu chia a pass angem pass deu ngem ivelani passi a har ve shep van nei tel te ponga ya thiam bak an van nei tel te nga ya topic kha chan fu te ngai ve thina chuan amara chu coach sianin coach kan eno niang chu instructor hey yan mu mai lo khop mai topic a zir chu ni te me ma se mi serious mo mi sincere kan ti te ati hau te le an coaching points ati correction va siam dikte nge no pang en kol turata an tak kan di te khati kha ante dan hi te dan som panga ne 9 hutling lo chu 15 na green 9 hutling lo chu fail an ni mai chuan theory and practical ma practical hi voi thum an exam vem ka khelawa imani a chuang kan huna kai mani Mariano Diaz nuai tanga chuak anta Mariano Diaz le gumperim nuai tangin eni kan chuaka pani khan tue an instructor ka hrechi alawa an instructor lo assist tu Sardenia ani pokha mizawina A license kan nei masak ber Asia Football Confederation waya A license kan nei masak ber ani kumsom don lai kha kumsom vel bor aniang ama deu tlong kha A kan nei a tuna hian A panga AFC A license panga kan nei a chungte chu Denidal duama aizol veng lai thin khania ram hun anom to mai the ka hello an area tak so ka helawa ram huna ania sadeni hi chuan dika anu akhan ron nei velea dika khiang te i kelarin dika mission veng thang ania chuan ani kha mizo pahni an leya an re deuh wanga chuan ni kum khan Victor Lalbiak Moy Van Kal mission veng thang tho khale sartoi hi laruat lian sai lo sartoi vai ba kon le sar Stefana hi amhing pum ka khelo sar Stefana hi muthi khuwa ania so ta muthi somi khuwa sonia ani hi Air Force tho ani ta Victor le Stefana hi Air Force lama tanga chuak an nia ani chumi te panga chu Denia Dika Victora Toya le Stephen chung ho chu mizawina A license kan nei ho chu ni chuan B license som an omin ka ring tuna hian
update tak ka shelawa som emo som pahnih velan omang chung ho chu ka hriat thei ho chu bia chuan pu Josepha police ami kha nia bi chuan ruat fela scholarship ania Samuela chu an ve hi khat la bungkon ami sonia Samuela chu chuan hani akhan pathum an pass thara lian dala sena fanai lian dala kha Aizol FC khel thin kha chuan rozama hi B license ai lawa apa sem ka hello tuna hian an zo to a practical le theory ver kha chu Kerala vela khan tuna in omme Kerala omme ka academy chuan ro ching puya chinga sar chinga anti meng chu tuna in home mission ain kola Delhi under 21 Reliance lampang thau kha home mission team kha ashuai ani chuanin tunge ba phi tuaka police tuaka nia enawa leng puyami parawa rominga ani poka B license chuan tutunge ka soito si hi somthum verwan omanga si an ming an mel lang chu tan ming hi na tong muang sia chu wang chu ka sei lo mai ang ke mani zirlai khan ke mani ang lawa khan mi somni pali plus vai pathum manoma pronezam kha somni pali a khan mi som pali kan pasa an van nei ni chu ma se ti chun zom pe lo khan ni maya i certificate ani ma se skills mo mi thiam tak tha tak amara chu coaching lama kal tafak lawang chi te po an om ve nual ani aman hi tam dewa wangin voi khata poisa han sen tok kha tho chua ti me ang tho chua han tila moi lo ni lo se engemaw source dang a om ten lo chuanin chung te bulain thakun om ve riawa chu wang chuanin ti ri lo po ni mai thei then chu hna wang te man lo te pon om ve a atiang kha anom nuala tuna in ai upgrade vele thum to Mizorama ti thei chuna zia mani ram nge ya chuan instructor chu vai kan ti meng namdang atiang khani ta tuna hian D license an ti an zo le to di po hi zachuang anom tong tuna tak hi chuan ISL player ronchol laya ti ho hi an va nei thei boka nei deuh sup to me ni vision 2047 hianin aken tel chu coach tam tak hi enge coach tam tak ka engtia ka sei ang coach tam tak ti chua kan ti me ang chu pass tir moi lo ni lo se khami han lo turang khan vision 2047 ani ta mo chu chuanin hianin pass percentage po ti sang deuh niin ka hria an fail to lo 2016 na di kan ti khan kan training khan mi som thuma mi som pahni kan pass thunga awa nei the kai hi pass vele zinga khan van nei zinga ka tel ve thei thina football a hi chuan
Ngasai team kan en goal hi chuanin chu football chu van nei le van duai kar anivel thawa thiam lo te chu ni te me ti ro lo chuanin thiam de in he tok de wa chuanin van nei le van duai te ni penalty a te mo khatiang chi te po khai hne de thea van nei de te chu chak chak pu wai mai an bok thorim ra anh thả đã thấy lâu boxing cái point thả đã thấy lâu game sim anh thả đã thấy lâu anh đâu mà sẵn sàng vào này thôi em thì tí tập phép này chứ là out lâu anh 2-0 lâu này to sampai tu lung lei 0 ini under 14 lampang so ni ta champhai le lung lei tho ani 0-0 alania goal line pelo ve under 12 la mai chuanin champhai 2 lung lei 0 ani rini tian tunkar tluan hianin anin khelanga inrinia final khel aniang ro khol na danga om ani lo chuan tunge final lu tang tu district nge final lu tang tunge champion ang ti hi soithiam haran tha em vek mai ni champion team le best of the rest khani tata champion team hi chun chathei lo best of the rest po team tina tanga tha than khom position tina tanga a tha than khom khani ve rima chuwang chuanin an game te po hi a class zuk nam to lutuk an mani ang level an age level a chen mo age sprout ang chi khai age kumdik lo ang chi kha om thei lo thikani an man chuan an shrem mane mai chuan digital birth certificate hi khut vek ani boka economic and statistica yani tha kum khatiang zong kha digital birth certificate khan la tir veka CRS ni boka khan hey man laya kan khelve hun laya inti no pan ti ve rang chi kha chu no ni ka ke ni ai u dai kan phak lo lut tu chak lut tu kuma u ti thian ngoi te ne na age level khata kan han khelo te ka chu kai kan in khau lut tu an du na min bum tiang de khan mo tunai chuan ana thei to lawa digital birth certificate pu da ni to wang hian an kum dik tak in an khel vek ani tunami te po hi an thalo mani thiam tak ani thiam tak nu le pa ten ni china ka soyang khanin an tui pui ma coach mu mal coach cha atiang khan engkin eile ina po no zirna nen ahunan zira ahunan khela ahunan training khatiang khanin match mu mal takin referee conduct na huaya mo match assistant referee chu om chi alawa center referee pakhat le eta for referee pakhat ang khani me a goal le ta sampai nan score le ta score tu kha an captain thau ni ka ria captain number 10 sa thakha mai Maradona Messi mo hatia number kha number 10 number 10 hi chu lo na la ni anno pan lai khachang ka chang pha ve thina number 10 hi chu mo Mizoram ayo ingan kalvea under 14 under 17 vel intervarsity hanti te lunglen thak khop nei tun ma kum som hi kalta vela khan
Subroto Cup Under 14 khan 2002 champion na saber ni ve tlat tima tel ve tlat mo 2005 era okachon ai army boys kan tuma Jackie Chan Singh India team ami India team a khel thin Jackie Chan Singh kha kha sipa kha an tha khop Arjun tu du ti vel theo kha an thal tu dal thuam moi hi kan keeper ani tuna Odisha goalkeeper hi dal thuam moi hi vanram moi kha in hlem awangin dal thuam moi hi keeper tira thalut tuk ngase army boys kha an helo ruwa sura Subroto Mukherjee Cup ania khuda Air Force so huna mo Delhi a Ambedkar Stadium a khelani tuna chon international level an to international foreigner te pon som thina ni an ngai khu to khop mai sampai hi 3 lunglei 0 na ni tat maya goal hi van nei telangai hei hi lunglei champion le champai champion Under 12 cái khel chuing cái khel rei vak lawa no pan lai khan ka chung dei chuan an phalama se all som class 10 kha in khel ka du wangin lekha kha ka zir thalu tuk lawa chuan ka fail ta renga chumi nuwa chuan chung te khan in khel to lo tur khan min tia idu to king class 10 ni pass nuwa chu in khel don ni min tia na ma se dikan Mizoram team a khan kalve le kha kan du sia amia khanin class 10 ka fail nuwa khan private a min admit a rei lo te min admit Vincent School San Maria khan ni principal min not chuak ngal ka in khela wangin tiang vel deuh nuai chu nia chumi nuwa chuan khami ka kan chola kum khat top kan chola Mizoram team a khang kan khela ma se alo nuam reng lo class 10 kan class 10 pass da in khel kha lo nuam reng lo ba he hianin mo he hianin ka khel pui pa hian class 10 a pa sangem le ti the ka ngai tu ani chumi nuwa chu ka ho class 10 kha pass kha ka du to top chuan kanu hian admission kha rukin min lo ti saka chuan ka kala ka thian theo kha ei school ka kalang school ka kal le ti kha an siang ti hlau topa arukin zinga morning class ka kala last batch enge class 10 all course special exam an tiang chi kha atiang kha kan exam a chuan chumi nuwa chuanin an van le hostel a te khang a oma chuan hostel a po chu ka lein khel ru tho ani in khel kha kan thisen khan na than nan em a amara chu alo ro pui ber lo kan ti don nge lekha zirne na kal kop lo chuanin alo ro pui thei lo chu wang chuan tun lai no pang in khel ron thang thar ro in khel zel te hi zirna nen kal kop thei se kal kop ram se chu hlotlin na pakhat ani ti kha kan sei tel ve du zo kan ni e chuan class 10 kan pass nu chuanin dikhan government Mizo higher secondary school akan kala kan engkim khat lang pura chumi hnuwa aizo college a free admission in min soma Sambana college in min soma tikhan hei du kha kan thlang ve nei chu venge in kan hel that lo te reng nen kan palen lo te reng nen takin
kan van ya milo som dervea chumi nuwa chuan college te kanan kala college a voinga khel mana voi thum kan champion a voinga final kan luta sargosen ei kan coach ania chuan sarnikia man kumdewa nikum masale nge mani boral ta kha sarnikia coach Aizawl FC coach kha Aizawl FC age group ang khamo under 18 te junior junior te sub junior te khami coach kha sarnikia kha 2012 khanin min champion pui boka sargosen kan ngai san re theilo na chu ke ma bi ka chuanin mi du sak over ka timei ka discipline po tha ka zep lo chu chuma discipline tha tangai engki ma ka in sum veka chuan chuda chuanin voi ni lek training practice ka kalpo khanin min first 11 tir thousand min ring hai a player rin ngam kha kan ni ve niang chu kha tiang ve na khanin ka van nei thei coach ka shon te ho re nei ka van nei thei khop nei sarbula champhai mi po kha delhi kan chukha kan tam lo tak nei kha chu voi kha chi training kan yang chuna Aizawl khanin kain lawa adam thave ka kan chukha tui kan in claim tukha dadam lo ta khualum boxi 40 degrees celsius velnia ta chuan kan dam lo kha ka thilo chau ase min first year tho ta awa nei thel duk level chu break line kan sei zo kan chu an khel don to set up team form ma hun to an du tok photang kan bye cheu second half an tran mai ngan du tok ang champhai 3 lunglei 0 alani ri tlat mai chuan salama son champhai 1